Usembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya, ubat senyau balangdhar, ulapan pau bakasarkar Jela ka plia ba igajingkang ban singap bade keren lo gijing e jginong shong shnong. Bat kamlong ka bade ka basya lam lenter bet yupat ba bentur se secretariat haman lagi mat. Yakani ulapan pau lo gijing pen kret jo kaseng VPP benwantur se secretariat akan dal terek unailar ban pensengo gijing dawa jongka. Habakran ni kilat patai kubor ubak senyau balangdhar ulapan syai bakom balapan pau do menteri rangba ke sorkar ke jushim kia ya kanu kamat ke bakta upat ba bat pediang bet benekran ha secretariat kenang bat penbet igijing e ulai nuksa bakum MLA nan nartiang ha bagi pat ba ki judan igijing e jalam upat ba bentor sa secretariat ndregalam tangka to kaningut kinong yalam mal ikan do mar kamat bat menteri rangba kum bajule Ulang baga VPP kam lelai lagi kuat menikenduk yu menteri rangba kan ono tarik. Namar don kimat ki bahab ban ras ki yang dor bar tauan, badan ki bahab ban wani kenduk bet yu menteri rangba. Nre ulama ham baban syalam upat ba haman lagi capture secretariat kan penserwakai ke por kipat ba berulah kedau. Baga jengjit kinong yalam kelong ke basyakri upat ba omban penduk tiak penduk dam yaki. Ula penrap belada haman kimat hab nyalam dapat ba kamut bagi tu ginong yalam kempat biang manlong ginong yalam nomor 4 ba ulah jit lupa ban mi kemat yaki ulah pen kan mau ba ke sorkar kam juleran menekaran halor kanu kono kamat bat ka pediang nya bro andro pungut ki MLA menta baga khot ke kerpat kanu kono kesengsan pertai ke beranjing sengokia ban wane kendo ya menteri rangba Imat ka wipi ka kuat man wan tur sekretariat akan dutarik rangkat bat kartu kani ki jing diman kumbakila kedawi mata ki poin bagi kumbas kokali tenaga liang jungi sarkar barbor ni open ni ka dori ki jikang ban ya kan kan ubu isu poin number 1 an sakawai ro bon sini kumbaju kan chief minister bat ka MDA hibarok kawai makano kono ki isu jumai ba bon sini ya kan pa office daga dialogue and discussion kenang makan pos ke jing ba nama banong don gano isu bangin lampai ba kipai ba kemanto ayu kipai ba ke jeri ku no ki kaman ada ngasu mentan gana teng ko si ka je dia nga te don ke isu jung warna tengan hap ko do pai ba ban sekretariat ngala ban lam ka tu kan rong ba na kundu si ngan kedo ucip nisa kata ada ke burom ke begitu ya lek bro kata na do ba yok state ka makadia ba ke legacy bagi nong lam man sa kala jo ni sebab kami kita pirum le leto ya kilap bermana kedua tarik maybe kikuat bang kedua terayu siam terayu saya pun menyiki. Hanya kejing beli ni bonsin yang bagi don kanu isu don ki isu kami have flak po house hak por belong session don ki isu yes ni have kedua in the form of delegation to chief minister ni to minister dan sat kalau department. Tebat nong banyak lampai ba sa sekretariat banyak lampai ba sa kanong cekat kalong sebentar ko pen salwakai ka por supaya ba beli sa gawai ru ka thu dia yai ka wan jong ginong le no wan ginong tre office ginong le yulai hat ka to kalong ka pentun namang ina ga goma ni ngim ju le ran banikan kano isu ka bede ba ba terau siam terau ai ka ya uni discuss barki namang sa tu ko abanikan mo se mitra nagleng jong gomen board sin ni ka jingkang ka pli atu sa unta kam tam don kono lagi isu ke bakam long serious kono concern we are agree let us discuss it collectively all the 60 MLA kai no problem tebanong don isu bay lampai ba don isu are lampai ba don isu balai lampai ba kan sadon ke porin sa arki pai ba mai pai ba ki jid yang ini mentapan sakri ki mdai ne mentah lor ki debjing in penduk ti ai ki kata bonsin ki leader jongi kelabu ki legacy kumu banyak kan isu baik lah. Teng don ke isu ni hima ni sim kiwan in the form of delegation don ke member katuan ni gejit. Dan don ke isu jong dis council kiwan katuan ni member ke kedu UCM. Dan don ke isu jong kerong ba asong ke form sin ju kerong ba asong ke kedu ke sarkar. That's how we move, how we run the governments. Teng ayo so malumala kumu pin mat katuan ni VP ke la pengkrep panewan sekretariat no problem. Sarkar sarai UCM langsung tu ke bede ban datang ke banyak nongi kanu ke political party ngamong tangi VP ni pedang sama banyak kene kene isu jong pai ba nak betaji ba nak betaji mang pedang kelak ban VP kelak ban kongres ke UDP ruling party kanu ke bawan ro ni semua ban pedang bro nak betaji ba ban ni tainya halor isu jong pai ba jong ni tebat nong hindon isu weru khot pai ba ar khot pai ba bala khot pai ba tak nu ni treka
Kamu ada ngikum kena yalam hab yalam pai ba kat sebelai we are not fit to be no yalam. Fit ba no mengide kena yalam pai ba lengi ambil yalam pai ba kat sebelai. Upai ba ulah aje kena ngi ban represent nek mata jung ta. Jadi pio man kajing yalang man kajing isu hab yalam pai ba ban khot ni le chikru te ka tamun ngile arang ni di so junga marwe. Di so junga marwe kumno yalam leranga kum ga won nar teng ka jet yang. Lo ga no guru isu junga nar teng hab yalam pai ba. Temen to yung ano umale MLA hati. Kadang hap kon alay pa iba ile lang ban nga I'm not fit to be the leaders for that respective constituency. Te kini nga kerpat igano no party ke badon ga jimut panikan I think the door is open for all the party. Kum ka sarkar jubra ko. Tai pa mo clarify. Te toy kata ka plan jogi ba kan utir tingam tip akan ukur. Kum te try in the discourse what she am try she am sa. Like don kan. Ni tangkat ay try.